Эрхэм үзэгчид та бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Самбарын сонин дэлгэц та бүхэнтэй гаж олгож байна. За ингээд Төшөөд нутгаас та бүхэнтэй мэдчилж байна. За ингээд өнөөдрийн манай ярилцааны зочин бол алдарт хуурч Ганжуур багш. Улгэр хэлдэг Ганжуур би өндөр хоорам бэрчгла öbür Monголын одон төлөвсөд олон танарт анжолагла Тухан хилдэг хуурчил би хоорам бэрасуучгла төлгөс хараны дэлэгчл олон танарт анжолагла За баярлалаа. Nattig bol hugtimdeдэг хөхөө Монголын заншилда hugtim аянда кадэ дулан гэдэг бол хуурчил хүмүүний авьяасин алда оран үлэдвин айлах татэн hugtimдэг Урган олен үтгчэдэн үндэс амргас унжолгондо. За баярлалаа. Хөнгөрөши хүлгнэг нь хүлгэлсэн мернвангне дархан шүүлгийгэн Туасан ава той уламжилж ирсэн дөрвнөт туур нэгэн үлгийнөт өвшиё соёл нэгэн содон тунтэй үлгэрээ хуурчидэн сэхнөт уйнө уяранд боловсрсан андешиё бүжигэн өннөт үлиюган шүрмөрө сэммэрдэн өннөтка самбол буюу онгүй чигдэн өрөмшиё гажимарвы төлтэй үнэгүүд Үнэшиё нөтэй газан түлжишэгдэ Атлан болоод баран дээтэл сэн өрөд Үнэлсэн нөтэй газа илэрчигдэ Алмушиё саран дээтэл пёлянг бийтэн Үнсэн нөтэй наса чияшигдэ Үчимтэзэ сэн шиё төшөөдигэн Угэлжилот өдрөр махтад барагин битол Оддтэй хоорэ нэгэн хэлгсэн салгаад Орлагчин би өндарурат өндрэлжиги Хэрамманы хорчинэши төшөөдигэн Холби жилот өдөрсүнүгэ барвэн толдан Хэлгэн салаад өдөсийг нь салгаад чигээд Хайчингэртэй хөөш өндөр ежгарлаа телевиа Самбарын сонин дэлгэц. Сайхан гадуус өмнө бас ярилцсан бараг 3 хүн явж яваад нэг хүн нь бараг хуурч юм уу үлгэр ч юм уу эсвэл нэг нь ардын дуу ч юм уу гэж ярьдаг штэ тийм үү. Тийм. Тэглээ энэ нутгийн хүмүүс бол олонхийдөө бүр энэ урлагтууд их авьяаслаа. Тэгэхээр бид хандаа болов одоо бас манай энэ бол одоо нөлөөдөө хуурчтэй гэж ингэж бодож. Тэгэхээр тэрний уртаа энэ тунланы самбар нурбу Монгол хуурч гурван жоохсон хэдэд ном гаргаж. Тэгэхээр бид одоо энэ төгшөөд ян хуурчи одоо энэ хэдэн жил бид ном гаргахаар одоо хөдөөд буужээ, төмдөглжээ, өржээ, суржээ ингэсээр ирсэн чинь сэ өний мэдэж. Манай төгшөөд бол одоо нөлөө өртөө хөдөн жоононы уртаагаас аваад энэ хуурчин түүх хуурч бэсэн энэ түүх нам тэрний одоо бид нэг огчил малтаад өөрөө төмдөглөөд ирвэсэд одоо манай Төшөөд хуурч 3 жоохсон ном гаргаан гэж бүлдгэсэн чинь бүр 360 тал болоод явчих. 360 талаар жогсноо да. Цаашаа бас арим байж. Бас арим байж юм байна. Дээр удаа бас 600 хүн бас нэг хуурын нэг юу болсон биш юм уу? Энд тэр бол бүр үлгэрчин биш ээ. Тийм Тэр бол одоо бүр үлгэр. Миний хэлж чинь бол бүр үлгэрчин, ардын дуучин, холбоочин энэ горби уйлдуулсан өрдөмтөдийсээ өөрж. Тэр үеийн хуурч болвол одоо бол би холбооны хүн, би ардын дууны хүн, би бол үлгэрийн хүн гэж ингэж хэлдэг. Гэтэл тэр үеийн хуурч нар бол тийм биш. Үлгэрийн хүн бол лавдан ардын дуу дуулна. Үлгэрийн хүн бол лавдан холбоо хийж чадна. Энэ гурав болвол өрхөө бошид тэр үеийн урлагчдын бүрлдүүлсэн гурав нь
тийм нэг онцолго байдаг. Энэ нэг хүн бол энэ 3 жилийг бол бүгдийг бүрүүлдүүлсэн байна. Бүр байдаг. Тэглээ үлгэр гэж ярил би бас ариун хүнээс сонсон. Тишээдэд бол одоо нэг урсгал байдаг гэжсэн тийм ба. Хэдэн урсгал байдаг гэж. Тэрний тухай бас их сониучж байна. Тэглээ ариун хүнээс гэлдэг тэр үеийн үлгэр шиг надад бас ярьсан. Жишээлбэл одоо бүрэн баяр гэдээ хуурч байжсан. Одоо энэ хүнээ дуун хоолойг бүр араажуугаар сонсдог ч та. Тэгээд энэ бүрэн баярын дуун хоолойтой ийм араажууг худалдаж авнаа гэж ариун хүнээс дандаа тэгж хэлдэг гэжсэн. Тийм нэг малчи гэж одоо бүрэн баярын үлгэрийг сонссоор байгаад нөлөөд одоо чүрхнөөсөө биширчихсэн байж та. Тэгээд тэр араажууг болох үлээ. Одоо араажуу орлог газар шат. Одоо хөгшөө өөжэд та. Тийм мэдлэггүй. Цаанаар араажуугийн үтчгээд. Энэ араажуу чинь хэдий жаасав. Тэр одоо харин төгрөг юм уу 30 төгрөг юм уу. Гэтэл чинийг нь араажуу дотор одоо бүрэн баяр байна уу юу? Дотор нь бүрэн баяр байвал бисээ авна. Бүрэн баяр үгүй араажуугийн бол би ахгүй гэж. Тэгээд дотор хөдөлж байгаас нь инээгээд бүрэн баяр байна. Одоо бол хэлж яана. Ингээд тавчин дараад ингээд сонсоо бүрэн баяр үлээж. Одоо аав чи харин жоосргүй 2 жон жоосрдоо би энэ араажуу юм. Тийм одоо энэ бүрэн баярын үлгэрд тэнгид татагчаасан. Та ч ямар хүн нөлөөгөр ингэж яг өөрөө энэ үлгэрт авьяастай хууранд авьяастай. Би Балдан манай нутгаар өдөөгөр өөр хуур ариун татаж одоо үлгэр холбоо ардан доодог. Одоо тэр үеийн манай соёлын амьдрал бол яг миний багийн үеэсд ээлд араажаа бас чувааня. Өөр одоо ээл гэртэн хуурч орж залцгээд урт үлгэр яриулдаг. Одоо манай соёлын амьдрал бол тэр үед өөр л одоо үлгэр ариун сонсож үлгэрөөрөө одоо ингэж одоо соёлын амьдраланд баярлаж явж байсан. За ингээд яхаад энэ дуус сургуульд орсон юм. Одоогийн энэ баян шүү балгацтай манай хошин төвд нэгдүгээр дум сургуульд суралц явахын үеэд тэр үед бол бүрэн баяр багш яг сайхан энэ хошин төвийн соёлын гэрнд ажиллаж үлгэрэн гэрт үлгэр хийж байсан. Одоо ингээд үлгэрийн гэр гэдээ байсан. Тусгай үлгэрэн гэр байсан. Ингээд одоо арай болсоор би арайг нь давталгаа нь хийж гэдэг ингээд ирж бүрэн баяр багш үлгэрийг сонсч яасан. Тэр тохион үед давтлага хайдаг хүн ариун байж уу тэр үеэс тантай адилхан. Бас байна гөвж чөөхөн. Одоо 14 наснаас ингэж хэлж бүрэн баяр багшийн үлгэрд орж 17 настай жилийн өвлөн одоо бүрэн баяр багшд ирж сууд ирж үлгэрийн сурч ингэж багш таньж. Амар мэдээтэй байсан. Эргээд та эргээд хүүхдээ бас мэдээ болсон. Тэр үеэс одоо та тэр одоо би сайхан бас яриад байсан тэр урсгал гэж ярихад бол яаж их хаад ярьдаг одоо. Горон урсгал үл. Урсгал билгэн тохой би нэг дүгмөр ярьж байна. Манай хоорын бүгд хоорын үлгэрээр авч ирэвлээ. Энэ урсгал бол нөлөөлдөн. Хамаг наад захтаа батнах 7 оны ямаа 10 урсгал бол. Тэгвэл одоо бид онцгой манай энэ орчин дээр манай энэ хошуунд авчрал одоо 3 урсгал бүлэг гэж байна. Энэ хошууны дөр бүлгийн урсгал бүлэг, дунд бүлгийн урсгал бүлэг, хошууны доор бүлгийн урсгал бүлэг гэж энэ 3 урсгал бүлэг хавааж байна. Нэн ботгаар бол одоо дөр бүлгийн урсгал бүлгийн заанаа хуурчин урсгал бүлэг, дунд бүлгийн урсгал бүлгийн бол бүрэн баяр хуурчин урсгал бүлэг, доор бүлгийн урсгал бүлгийн бол Монгол доо хуурчин урсгал бүлэг. Тэр хүний одоо хэв намбаа гэж одоо ингээд ярихад бол би бол ойлгохгүй шүү. Манай үжигч бас адилхан. Одоо аал талаараа энэ хүнээ 3 хүнээ одоо урсгал бүлэг гэж ярьж та. Одоо ч хүн дээд урсгал, дээд дунд одоор тэгээ та сайхан тэгээд 3 хуваацаа. Ер нь одоо ямар шиг хэв намбаа тавиад. Тэрийг одоо харуулвал яаж одоо хуураар ингээд сонирхуулаад ингээд яриад яаж. Би баг задал хэлж барвал манай залуу уурж орохдоо би жирод орол би дөр урсгалыг хэлвэл өнөр нь хуураар нь хэлүүлээд авъя. Би ерөн одоо би ярьдаг нүүд гол нь юу гэж хараад байна. Энэ цаанагийн урсгал бүлгний онцолгон болоо.
은 자낙 쏘은 말을 몽을 해트 터부터 만지 두르고 일림 비치긴 없더래. 그냥 은내 우르금지 쓰는 말 비치도 어르죠. 그냥 은내 울그리 일고 말을 꾸노 할려. 우글나 오늘다 아이 허브 남박은 저는 왔음. 얘를 출근 봐가. 오늘 속 이음을 가가지고 혼이 이늘고 헌 봐가. 걸로다 어때들 이글람 날인 들 소드람 저시. 그거 들네 우네도 들은 말로 어떤 명을랑내 채널 되고 이글도. 그래야말로 혼이 보고 비치라도 어느 호르친 우불 명을랑내 이면 어떤 채널 때 어느 호르친 우분말 꾸노 할려. 은 우기 hil자 흐디 하라기 또 사드 흐디 으트네 남도 트네 은 올기 약지라 은 울그들은 흐글득 그라말로 훈 슈트네르 뭘 아다나 소스운 내르분 줄라다가 들 많이 인티엔 알들 토지 으튼 줄 그렇죠 약자 하나 계죠 알들 토르들 세월 수금질이 큰 울그리 얼닐득 시르 볼 약들네죠 장말로다는 은 자로디 마이순 바바 틀네죠. 저는 또 서울음질도 만들었던 거예요. 약 들금 남박이 하다갈지네요. 에이. 어떤 어느 많이 잘로 올서로 임내가 완전하고 해도 거예요. 내 약 박신 뭘 부른 바로 올친 뭘 어떻게 잡은? 비볼 오기 잡은. 아무기요. 비달라는 걸 박신이죠. 그버저 비볼 부른 바로 박신 흡 남박을 hil을 볼어서 호르트 부르니 돌가시도. 매네가 아마로 부른바에 박시한 울그네 허브남바가 힐불 들치거든 힐러 그불로다 은 고르분 오스칼리 어떤 은 호람베라 어떤 뭐 방치리시듯이 에 돌아가볼 에티식 돌아가시 엔네들 아비아스 일근 팀 오르고 했다 어떤 어떤 선수의 그지 버튼 이들 힘 남바기가 어떤 야르카스도 선수니까 어떤 짓대시 다는 되는 걸 제가 만에인다 먹을 옥신상 그랬던 줄 그때만. 옥신상을 좀 이렇게. 기비스갓 그리스텐 나르드 개가농이 나스터겐 기무스텐 다스터다 바텍나 게드 그르노테 하이레 기비스갓 후렌 나르드 Hongi nachtergen Hüsten dochterda Padet nagedi Hemneger notge 자다면 시르 박셰 봐. 이렇게 줄을 박신. 여기 있잖아. 호르치나다 호르치나다 익샤는. 그리고 어디 여기 단날이 박시. 아나 어느 부른바이를 호르치스 몰라. 명이 있은 저 해르니 해마네. 들었어. 아다베 볼 나인 거랍디. 다 알고 있던 노치세. 다 올치고 있을 때 야마식 홈베이스. 나디 올치고 있던 뚜치스 났대. 은 박사. 봐서 은 호수네 울그린 것도 해지. 이 올직질 몰라 달네 해마네. 그래도 안 호르치 몰라도. 호르치는 올란증 몰라도. 그러다 부른바이를 박스나 띄우지 더가 비바 부른바이를 박시 슈터드 달리 해모한다 박수듯이 은은 나인 들어본다 박수듯이 어른들 이제는 박주를 때 나 박주가 가만히 저러시다 뭐라도 트루이다 말은 부른바이를 박시 누든 걸로 하라간 뭐 그부터 와서 다 가르쳐를 오른 오늘 팀이 어떻게 바르들은 만에 주시 같은 데는 육털비 못지지. 은 부른마을 박식성은 해봐로 은 박인우 있다 말은 은 부른마을 박신 아버니시다. 아다 오늘 어떻게시다. 불지역 질러. 은 오늘 해도 비쳐. 만지 비쳐. 너도 너들이오나. 오늘 안 들으다 말로 은 오늘처럼 말 이 양신의 성분들 때. 너가 저래기 못나. 너가 군 비축돼. 나는 아비한 누르가 돌아다니 그린 서로 소가다. 들으다 말 많이 띄우고 쓰셔고 찍질러. 저 어느 박스 돌아다니 해도 쓰셔게 말로 이징을 듣지. 이징은 저랬나. 나는 부른말 박신이 해도 비축네 사열은 말로 하다 많이 나순다 잡았어. 좋은 팀 사야 돼요.
만약에 사연은 그리 와서 저런다는 애들 미치기 어라다다 뭐라다 탭저는 비화한테 어떻게 하다 알홀래 야 막시 뭐 막시는 임는 어떻게 알홀래 싶다 저는 미니 카르터 비죠 마세는 임 돈드니 뭐디 돈달드니 뭐디 아르드니 뭐디 마세는 비화하네라도 아이 노스치 팀어서 다다 들들 다중스 되니 오라블 홀알 어머 내 올건 뭘이 몰럭대 내가 뭐네 비틀 뭐 сүүлийн үед бараг нүд муудсан байсан. 아나 팀 Та нар уулзах нь байсан. Та шав болж байгаа юм байсан дээ. 어다 нүд муу байсан. 능은 뭐 왔지 Тэр үс бараг нүд муу. 클란 은운에는 박단 무슨 해듯 몽을 만진 나무도 바라가도 어떤 느트르게 나질라. 클란은 얼른 남이 웃은 드네 얼적은 저진도 뭐 도르는. 클란은 너무 소드라 보연 집슬러드. 그리고 오리온 아비아스 비르. 그런 말 얼씬 우리가 일어봐라다 들 아인 을등. 아이설은 을등. 물론 허리는 건 홍능. 에이 맞는 어떤 울그리는 건 성서불로 야그 지어런 울그 성적 비시 누더런 들고 수적시 오늘 누들도 적등 들 울그리는 있던 치매게 아마도스던 애들 주로다 은 울그리 약치는 누든 어때진 그 개누 들고 제들 등지 우직들 안 잘하구나 뚜뚜슬러네 에이 뚜뚜슬러네 내 말. 나나 뚜르부터 제대로 내 말. 자, 응물로다 왔는 거는 더 하먹은 좋은 말로 로직 채널은 참. 만약 저런 호수 돌아다 로직이 예별 거야. 엠들이 로직이 뭐 어떤 저런 어떤 토일 로직 뭐 바로 돌아가지고 돌아대 봐야 되지. 근데 후에 내 울tum은 저 두른 백전 들어다 네 토일 로직 어떤 엠들이 로직 틀이 와라다 야갈도. 만약에 성수 중으로는 호스 날인 다들이 구는 뜸으로 말하다. 엘렌트가 그런 말을 하지. 같이로. 울그리로 성수지딘 다샤리 언스너로 봤어. 엘렌가 그런 말을 하지. 더 뒤로. Та нар яа шаарддаг. Яг одоо та яг та нар бүр яг гар шав оржсэн. Яг та нарыг одоо энэ хуур сурахын үедээ яа шаарддаг. Тэр үед бол би баг байсан 17-тэй. Миний 18-тэй жилийн өвлөн бас бурхан болж гисэн юм. Нэгэн жил. 큰 질 올다지. Нэгэн жил болдагч. Тэр үед би хурдан бас анаа сая хуурын бас сайн сотгийгаа гэж. За надад яг би хуур хоол тагаан тагнуулаад зин үлгэр ярих юм үсэд бол буу багш нэгэнтэй үүлдаад байна. Тийм. Тэгвэл та бас нэлээд хэдэн жил сурцсан байна. Би болоод 7 жил дагч. 7 жил дагцсан. 7 жил дагч. Голдуу нь яг та нарыг одоо тэр сургаахын үедээ одоо өөрөө хууртаж үлгэрийг ярьж сонсгуулсан тийм. 허선 이해성 사적 무슨 말 박수 тэр үсэдэд биир бичиж чадхаар уург тэрэнд дотор ам бол өнөөдөр оллин бэшгнаа байна. Тэр оллин бэшгнаа надад манд жолоодоо тэр одоо хэрэг чуурчдын цоглож ирээд одоо боловсролын ангийн нэг би танд одоо үдийн уртайган бол онол ярина. үдээс юм бол танаар ярил. таны 음식 관리신 비 작소를 주고. 더 이 명사를 소라가지제 줄라도 언을 여러분 어다 비누든 어때 울그르 길긴 서르 못lık. 서르 못lık 유이. 은은 바스네들을 울그르 길긴 힐힐르기 못lık. 은 유이. 은은 바스네들을 울그르 오르기 못lık. 은 유이. 야야 오르기 잡기. 은은 바스네들을 한국들 울그르 길긴 조금 못하고 못lık. 저는 오늘 얘기라도 할 거야. 지금 울그리 오른쪽 같이. 예, 처음부터 못들고 이제 오늘 들지는 어떤 머리질린 덥신도 하나. 어떤 들려들이 되는 거도 신경을 비춰다 볼라다 들지는 그 울을. 뿌려도 허리 울그린 버텨 서로가 자가 맡으라 울을 벌. 임 흠전에 박스. 클랜치 들 박시 볼라다 더 수티 비시로 하고. 장물로다 비 은한 힐러도 자 우대에서다 제 능능은 그러 제 힐러 제 힐러 이 힐러 자 그는 그는 힐러 두치면은 힐러 힐러 비친들이 답면으로 다들 어떤 애도를 된 빙이나 제 아이치 은달말 도일 음식 가르잖아 도일 로직 팀비시야 네 은달말 엠들린 음식 가르잖아 또 울그린 бас 야루나 하나 자 예를 줄로다 들래 빛이도 아니 은토쇼
줄여다 와들는 jet 몰라 일 허일장 좀 배다 이렇 막시도라 두셔 그 또라고 막다 하고 jet 근지 우주대 뭐 일 근지 일대 뭐 그 허일렸던 두셔 그 또가라 요 두셔 그 또가는 이 무도 랑토베스온 자달은 이 무든 셔든 베스온 어느 허일려 집사 하고 셋 두셔 그 또 이제 엔들리로 아다 어느 바게 베트 이제 홀레허 자서나 벌거 은나서 등실 벌거. 잡을 응치를 그렇대. Одоо тэр хэм намбыг одоо яг таны яг отхон шавны болцсон. 재밌다. 하세고 내려든 서여월갓 하잉한 짓는 도자리 하르엘 접들지 자르회벌 하셀비샤 졸로쇼 하진 작게 멋질 것들란 흐지에 대간 헬회벌 후무안의 옙산 헬헤스토름 흐짠εχ단 발르르 아베르 산데나 모두 wargat agari toltel under getalan agudem shendi sharan und husem beter shu abadu gaji helbeho ulgerine garchegi bol anghen jaksa tangolsa watum helaki beldesnas та энийг одоо уламжлаад та өөрөө доош бас ариун шавтай юу? Та одоо өөрөө энийг жаахта яаж аадаг мөн гэж хууртаж үлгэрийн ярьж мөн хоорын аян тэрэнд сайхан нэг татал сургаасан энэ одоо энэ хөвшмөн үгээр мөнч аядар хавдаг үеэрээ юрс чинь үгүй уйлдулж одоо ингэ дуулаг биш та одоо үлгэрнээ энэ одоо гол уулгаас нь төөжлөх ба. Мөнгөдан үлгэрийн тэр датрэктер нэр нь уулах одоо нэг анхан төлөөд өнгөрсөн гам баг шиг хэлж байгаа. Логл авч чалах бол тэр тэрхоор бай. Одоо яг мундан энэ түүхэн логыг алдаа бол одоо нэг бороо юу тань улсын цанган нийслүүлвэ шаян нийслүүлвэл бүтний да. Үрсэн бүр юм байдаг. үлгэрийн түүхийг бас сайхан мэдж яах гэсэн. Тийм ч та. Энэ адаанаас бол үлгэрийн илүүхийгод чирэг замлах одоо энэ хоёр уулгаар явагдаж байна. Монгол одоо горбуу урсгалаа гэж байдаг. Горбуу урсгалын хамаг бүдүүн урсгал болоод байна зүс. Тунд урсгал. Жирээд авадлаа бүрэн майр урчин оогын шавн ганжурва. Дараалаад төмчг өрдөө сөөйн жарах туугаад одоо яг гол шавн тав. 자, 근데 산하다 도서 오름들한 불 미니 셰프주스 30 байна. 어때요? 간주로 올친 엠네 소리 같은 셰프는 30 байна. 은네 셰프스 아르브 돼. 자, 미니 하막 오근 셰프 울튼 쪽으로 같은 좀 뭘 부른바로 올찬 엄불은 비 부른바로 올친 셰프는 와 비 엄불인 비 앞치려 하막 역샤반이거든. 언제나도 도서 우유 올름질잖아. 자, 뭐들 울튼 쪽으로 같은 바스 문에 거럽도록 미셔. 자, 나더라들래 은 불긴 호르주딘 은 орсгал 불근 반 문화다 хамгийн багадан тэвэн нөлөөтэй юм байна. Тэгээд одоо хамгийн нөлөөтэй тийм. Нөлөөтэй хамгийн бүдүүн орсгал байх болоо. Дунд орсгал болоо. Тэгээд доод урсгал гэдээ бас ярьсан. Энэ доод урсгал нь болоо би анхан хэлж ба мөнгө олдоо уурч урсгал. Энэ мөнгө олдоо уурч бол 1917 оны. биш 14 оны. 은 대부분 때 나선다는 아다 우아발자. 은은 월 팀 비초선 팀 거는 비시. 아다 비초선 거요. 그 잘로 나선다 몰라도 들럭친 됐어. 웬 들럭을. 그 전에 몽골 덕수문에 들네 오라비아 장천을 말로. 약 태도 잡아야 돼. 어느 말하다 유기 우줄. 도라나. 도란.
무슨 선수니 말토 은내 붙어선 은느 그 허브남 박나 신의 허브남 박나 해틴 오르기 몽글린 호리 울그르터 놀고 잡지러 엠들가르 뻗대가르 그러거든 어머 근전 혼자라면하다 뭔가 다 오신 우리 상품 전단과 시우체가 약시도 올적시 아이스 마팀 아이스 마스면 Тэр хэм намбаг та бас өөрөө бас нэдэд бас багтай тэрний бас сурж 들어가 돌아가 сонсчихсан бас дуурайжсэн тийм дуурайсан 정말 또 бас는 철근 요배나 뭔가 다 오르솔 호래가나 무둔 호래 벌고 우부 누굴적시 내리 호래 벌고 흔하르 누굴적시 틈나서 내리 호래 벌고 아르부 어때 이խ트 후트 우길적시 흔히 돌아가볼 누굴냐 다 돌아가죠 지금도 말머리 돌아가고 어떤 야마메리 돌아가고 어떤 유기 돌아가지 옛날엔 태대들 지낼 때 오는 тэгээд тэр хэв намбаг одоо уламжид сурах хүн тийм ариун одоо мэрэгшилд чагаардаг хүн бас ариун байна да. бас ариун байж. Мөн баталан бол өнөөний нэг онцолгон бол шог орлоги эмар үүдэмэд. Өөр чин үлгэр бол үлгэрөний явуулаад үлгэрнээ эднэн татдаг. Мөнгө бол чин үлгэрийг сонгосвол энэгөө таарч гэнэ. Тэр одоо тийм жавар шанатла. 아빠도 만에 몽골 소개라신 다진 바잠스 뭐 처음 하시면 만에 강감을 막 셨네. 드네들 우리 상도로다 아멘 호이는 그래 지훈 훈이 선수지 여러분들 한번 바이릭 사는 마트로 오릭 사는 거 봐. 은혜에 바이릭 마트에 막 바이릭 보이나. 그래 한들 훈이 얼음이 다쳐 흔 달은 말 은달배. 네야. 그래야말로 내 시험나다 하이버근 진국은 어다 도서는 하이버네 시험은 하이층근 혹은 어떤 건 오샹은 어다 어디에 얼살 벌고 봤어 어다 약돈 얼살 벌기 있대고 벌었지 어단 하스와근 어단 복디 못돌 봤어 바늘로부터 매나 와 삼개 막나만 아르부터 내려매나 어다네 듣네 얼살 벌고 Одоо энэ ер нь хэм нам бас ер нь нэг жаахан сонсноор байна бас. Одоо бас үжигчтэй нэг. Таада урам тэвэг бол одоо манай залуу орчин нэг одоо мөфангийн нэг сонч. Сан дуурайд өөрөө бас багтай савсан. 달들이 원지를 친 텔바다서로 괴리 사족을 들렌 주들과 들어서 난단 해누괴 가질다리 와이지를 건진 그가다 싸로우게리 그 아스트렌 호이 주들와 그랬다 스르네 하바스나 늑들불 와이 루시앙 하이들불 와이 하르사 얼음 들불 와이 걸주르 근호란 산글잔 정장비 우적 묻은 듯 nel버스탱 아이 바는 말 이 아이 반대 그거저다 그걸 박시는 을뜸이 бид는 어록 찬 бүрний илүүрэл гаргана гэх тийм. Тэглээссэн манаас одоо энэ 3 урсгал бүлгийн ястай хэв намбаг гэдэг одоо хүнс одоо манай үжигчтэй бас харуулж штэ тий. Чи бидний сонглоо бүр хори үлгэрэлж байна. Энэ горон бахнаар бүр хори үлгэрэлж байна. Гэтэл чи хэвний хэв намбагаар сонгомоор нэг таад нөрөөж өрөөтэй эдлэг байна. 삼불 선님들 거절 색지기부터 들거슨 세한 올레르 남린 작단 센센의